ja sam našao 20 metara od mosta. Stari moj, sad kad se heltam, boli me briga. Ja sam našao 20 metaka za Magnum. Zapravo 40 već. Čekaj, to sam našao i ja za Magnum, ali što tebi popiješ sodu, ona podijelo i na hangri. Šta kažeš? Nisam te razumio sad dobro. Da popiješ sodu, znači tipsi kolu, popravi ti hangri, znao to. To da. Ovo, zato ti se kao ono smatraju sode da imaju puno šećera. Da. Bar nešto možda da treba. Jesi sreo koga do sad? Nisi ništa? Ne. Možda bolje da nisam, ali vjerojatno bio brzo. Da. Tam da nađem moci sada. Ja da nađem Magnum, ja sam već osjećao sigurnije. Pa je, sigurno, pogotovo na hardcore server, znači možete vidjeti samo naprijed ili iza. Da, zato moraš non stop lijevo desno obletavati. Koliko se meni čini, za sad ovom benzinu je dosta mirno. Tu Loki. Nije otišao je čao, tako je rekao da ide čao. Da, otišao Loki. Da, rekao da mora nešto obaviti, otišao je čao. Evo ja sam do škole, stari moj došao. Berezino, a? Ono. Pazi, zombi na vrhu škole. Koji kurac? Ujebote, tu je neko je kod mene, je. Stari moj, neko je kod mene, je. Čujem kako lupa sekirom, je. Stari moj, tu je neko, je. Sad ću ga zatući sekirom, je. A neko već pokupio oružje iz škole. Tu je znak. Kida nešto. Neko je tu. Stari moj je panika, je. Nemam pojma kako da gledam. Evo ga, tu je. Našao sam ga. Hi dude! Friendly! Hey, I'm friendly. Me too man, me too, I'm friendly! Friendly! Okay. No problem, Do you dude. need food or something? Hey man, do you have can opener? Yes, I can open you something if you want. Hey, okay, I drop it here. Okay. Da, vjerojatno jedan manje ekipa ovdje. Man, I'm friendly, man. I put X down, okay? Okay. No problem, man. Okay. I will go with the juice. Okay, I'm friendly. I don't do anything stupid, man. Open. Okay, thank you. Thank you, man. No problem. Thanks. Fully okay, neki lik, yeah. Do you have a friend or something? No. No, I'm. My friend is in electro. KPS. Okay, I'm waiting for a friend. Yeah, nice. Where you from, man? Spain. Spain. You? Spain. Yeah. I'm from Croatia. Yeah, Spain. Nice to meet you. Where? Croatia. Ah, that's... Nice to meet you. Okay, man. See you later. Ja later, alligator. Sad jebot stari moj, nisam uspio ništa kompa moj, frajer ima SKS je. Bip sretan što me nije zabio, kuviš.
Ono, kojiš, baš sam mu došao, frajer, baš je zajebano, kojiš, jer sam frajeru došao, frajer je bio u školi, u sobi, došao sam mu iza, kojiš. I tu, stari moj, i onda nije smio, kužiš, pucao. Ha, car. Šta napadneš ga sa sjekirom, frajer te mazne za 5 sekundi, jebo. Čeka prijatelja nekog, tako kažem. Moram sad paziti da mi frajer ne bi došao iza leđa i maznuo. To se ga pita da li ima bendić kakav viška jednu mora. To da li ima? Bendić! Bendić viška. Koja glupost, stari mu ubiješ dobija, spavna ti se odmah 2 metra drugi, evo to. Evo, vjerovatno ne, ja sam da bi naći Dobro, koji kurat mobi me trpi? Pa to ti kažem, ful je teško, evo to. Ekipa, vidimo se sljedeći put, uglavnom uživajte.